Ndabasuhuje bavandimwe kandi ndabashimiye cyane. Tumaze kugera abasubscribers barenga 100, hariho n'abandi bakeya. Ndashimira mwebwe mwakoze iyi subscribe kugira ngo mujye munkurikira. Ndabasabye mwe munkurikire, mujye musangiza abandi ibi biganiro. Amen. Intego yanjye suko tubwira ngo tube abantu benshi cyane. Intego yanjye sengera ninginga Imana nukugira ngo wowe unyumvise ijambo ry'Imana rigufashe, ijambo ry'Imana riguhindure kandi nawe uhindure benshi. Wewe wakoze subscribe, Imana iguhumugisha. Wowe ufatanya nanjye gusangiza abandi bantu ijambo, Imana iguhumugisha. Ntukabyumve ngo byihererane, uzabiha abandi, uzabisangiza abandi. Ubasabe bakora subscribe kugira ngo nabo ibiganiro igihe tugishizeho nabo baje bakibona. Intego yacu si kugira ngo tube benshi, intego yacu ni kugira ngo tugwize benshi, dukomeze benshi, twagure benshi, dukomeze benshi mu ijambo ry'Imana. In this morning, asubuhi hii nataka kushare, ndashaka gusangira nawe, kuganira ikiganiro nawe, munyamasengesho, mupastor, mushumbye abandi, nawe unyumva uwo ari we wese. Ndifuza ko nkwigisha 6 purposes of prayer. Impamvu esheshatu, intego esheshatu zo gusenga. Zogusenga gusa. Haleluya. Ntabwo ari gusenga gusa. Ndashaka kukwigisha impamvu zitandatu, impamvu esheshatu, 6 purposes of prayer. Why you need to pray? Kuki ushaka gusenga? Wari wibaza impamvu ikwiriye gutuma usenga? Uretse idini, uretse uko wasanze bimeze, uretse uko wasanze babivuga, wari wibaza impamvu igomba gutuma usenga? Wari wayibaza? Wari wibaza impamvu ugiye gusenga mu rusengero? Wari wibaza impamvu wakoze amafungo? Wari wibaza impamvu ukwiyiriza ubikora? Wari wibaza impamvu? Iyo mpamvu urayizi? Kurikira iyi video uraza kumva izi mpamvu esheshatu z'amasengesho. Abantu benshi bazi ko bakwiriye gusenga Imana kugira ngo ibagirire neza ku byifuzo byabo. Hari abantu bazi ko hari abantu bazi gusa ngo bagomba gusenga bagamije ngo Imana ibagirire neza ku byifuzo byabo. Ariko ngo ubwize ukuri, Imana igihe cyose isuzumye ikabona amasengesho yawe ari mwizi mpamvu esheshatu zituma ugomba gusenga, ni ngombwa ngo igusubize. Igihe isanze izi mpamvu esheshatu ntazirimo, Imana ntigusubize. Usome muri Matayo ibice 6 umurongo wa 9 no wa 12. Hano niho hariho intego esheshatu. Ni isengesho tuzi cyane, ni isengesho tuzi cyane, ni isengesho tuzi cyane. Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Ni isengesho twasenze, narisenze nkiri umwana muri mitondo, ariko ryari recitation nk'izindi. Mu by'ukuri sinarinzi ibyo ndi kuvuga. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Yari recitation kuko n'izindi recitation nazifashe muri primaire. Narazifashe muri primaire, nawe hari izuzi. Ariko ndakubwiza ukuri, uretse ubungubu maze gukomeza kwiga natangiye kumenya ibyo navugaga muri recitation. Ariko igihe navugaga muri recitation baradusobanuraga, ariko mu by'ukuri wumvaga icyo ushaka ukuyifata kugira ngo batagukubita mu ishuri. Birashoboka ko Satani ashobora kugushira mu kibazo kugira ngo agutume uhangayikishwa no gusenga, noneho nawe ugasenga utazi n'ibyo ugiye gusenga. Ariko nukurikira ukamenyeza impamvu esheshatu, uraza kuzumva. 1. Impamvu ya mbere ituma dusenga ni building your relationship with God. Ni kujenga mahusiano yako na Mungu. Dusenga kugira ngo twubake ubusabane bwacu n'Imana, bwaboneye muri Yesu Kristo, twunzwe na Yesu atwunga n'Imana. Ibyo sinshaka ko aribyo nigisha, ariko dusenga kugira ngo twubake, tujenge ubusabane bwacu n'Imana bugumeho. Kuna vitu viwili katika mahusiano yako na Mungu. Imani inashaka ngo Mungu anataka umupambe, umuinue.
Imana ashaka ko uyiha icubahiro, Imana ashaka ko uyizamura, umupe sifa zake. Kagusenga gusohobagurika? No. Build your relationship with God. Onyesha mahusiano yako na Mungu. Erekana ubusabane bwawe n'Imana. Imana irabishaka cyane. Imana irabishaka cyane. Haleluya. Imana irabishaka cyane. Kubwiza ukuri, ntabwo ubu busabane wabwubaka mu marira, ntabwo wabwubaka mu maganya. Ubusabane bwacu n'Imana tubwubaka mu kuyishima, mu kuyihimbaza, mu kuyizamura, mu kuyiha icubahiro. Unureba ibyakozwe n'intumwa, basi gusoma igice cya 4, gisome cyose uraza kumva. Mu ntumwa nubwo zakubiswe zikababazwa cyane, ariko bahuriye hamwe ngo bahimbaje Imana, banezererwa Imana. Usirinde cyane ku mutima wawe ucumbikamo amaganya. Tuzemere muvandimwe n'umwese, tuzemere ku mutima wawe ucumbikamo amaganya, kubera ko amaganya yimura Imana mu mutima, hagasigaramwe amarira na shitani. Tuzemere mu bibazo urimo, mu maganya urimo. Bibiliya irambwira ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Hari igihe umva ibyo warucamo byituma wubaka amaganya n'amarira gusa. Oya, n'umwanya nturabijana uratekereza ko wabaye ngo bareka kugira amaganya. Hari igihe hirya y'ubugumba na Ana yabonye umwana, hirya y'ubugumba na Sara yabonye umwana. Reka kwemera ko amarira aba ari yacumbika mu mutima wawe. Icya kabiri, impamvu ya kabiri ituma dusenga, so that the kingdom of God rules the lives of men. Kusudi la maombi ni ili ufalme wa Mungu utawale maisha ya wanadamu. Turasenga kugira ngo ubwami bw'Imana buyobore ubuzima bwawe. Urasenga kugira ngo ubwami bw'Imana, the kingdom of God, bukuyobore, uyoborwe mu bwami bw'Imana, ugendere mu bwami bw'Imana. Amen. Impamvu imwe ni iyi: Satani, ni ngombwa ko buri gihe Satani atabona icumbi muri wowe, ahubwo habonekamo ubwami bw'Imana. Muri Zaburi igice cya 1 haravuga ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimye, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Donc umutima wawe ntuzemere gucumbikamo ibindi, ujye wibwira amategeko y'Imana, uyibwira uyatekerezeho gusa. Tuzemerere Satani ko acumbika muri wowe. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntimukabererekere Satani urugi. Amen. Jiulize, ufalme upi ambao unasimama maishani mwako? Ni ubuhe bwami buhagaze mu bugingo bwawe? Kuko byanga bikunda biravuga ngo ntawakeza abami babiri, ngo yakwanga umwe agakunda undi. Byanga bikunda hari ubwami buhagazemo. Ibaze, ubwami bw'Imana nibwo buri mu mutima wawe cyangwa hari ubwami bwa shitani? Kankubwira ikintu cy'ikimenyetso cyiza cyane. Nubona mu rugo rwawe cyangwa mu buzima bwawe amajari n'ibigeragezo, sibyo? Ibigeragezo, intambara, amahane, amacakubiri, intonganya, ndakubwiza ukuri, urwo rugo nta bwami bw'Imana burimo. Sorry. Nukuvuga ngo urwo rugo ruba rurimo ubwami bwa Satani. Kuko ahari ubwami bw'Imana, where there is the kingdom of God, haba hariho peace, haba hariho joy, haba hariho righteousness, haba hariho amahoro, haba harimo ibyishimo, haba harimo gukiranuka. Nubona amahoro ntayaba mu wawe, ukabona ibyishimo ntibiba mu wawe, ukabona gukiranuka ntibiba mu wawe, nta bwami bw'Imana buriho. Kuko ahari ubwami bw'Imana bwemera, turasenga ngo ubwami bw'Imana buze butuyobore. Amen. Ubwami bw'Imana buze bukuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Icya gatatu gituma dusenga, the 6 purposes of prayer, nizo ndikwigisha impamvu 6 zo gusenga. Impamvu ya gatatu ni kusudi la maombi, ni ili uongoze njia zako. We pray for the divine guidance. Turasenga kugira ngo
tubone kuyoborwa n'Imana, divine guidance. Ibintu byawe byose bigomba kugenda uko Imana ibishaka. Reka kubaho wiyobora uparagurika hirya no hino, uzenguruka hirya no hino. Let the kingdom of God, let you have the guidance, the divine guidance. Turasenga kugira ngo tubone kuyoborwa n'Imana. Amen. Intambwe zacu ziyoborwe n'Imana. Matayo 6:10 haravuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Niko ubuzima bwawe bukora iby'Imana ishaka muvandimwe. Ubuzima bwawe bukora iby'Imana ushaka. Usiishi duniani ukiyatimiza mapenzi ya shetani wala mapenzi ya watu. Ishi duniani kwa kusudi la Mungu na kuitimiza kusudi la Mungu. Ube mu isi ku mpamvu zo kugira gusa gusohoza isezerano ry'Imana, usohoze ubushake bw'Imana, usohoze kubaho kw'Imana. N'Imana ubwayo ibonye wamaze kunyurwa n'ubuzima urimo irakureka. Irakureka kabisa. Irakureka. Ntuzemere kunyurwa n'ubuzima urimo. Daniyeli yamaze igihe iriya mu bunyage, ariko igihe cyarageze ararambirwa ngo asome ibitabo. Amenya ko igihe cyageze. Kubera yumvaga atagomba kunyurwa n'ibyo bihe. Muri Daniyeli ibice 2 n'uwa 3 uraza kubibona. Impamvu ya kane tuma dusenga kwa ajili ya kutosheleza mahitaji yako, the divine provision. Turasenga kugira ngo ibyifuzo byacu bisubizwe, tupate utoshelevu wa maisha. Ubuzima bwacu si ngombwa, nta muntu Imana yigeze irema ngo aze kubabarira muri iyi si bavandi. Na kabisa tawe nakwambia kweli, maisha unayoishi leo umeyatengeneza mwenyewe. Ubuzima ubayemo uyu munsi waraburemye, warabukoze wenyine. Wenda bikubyumva birabanza bikugore, ariko nutekereza ubuzima urimo none uretse ibyago n'amakuba, ubundi buzima urimo none warabukoze wenyine. Ni wewe wabuteguye, ni wewe waburemye, none ubutuyemo. So turasenga kugira ngo tubone divine provision, tubone maisha ambayo yanajaa kutoshelevu. Tube mu buzima bunyuzwe, tube mu buzima twihagishe, tube mu buzima twishimye, tube mu buzima tunezerewe. Usome muri Matayo 6:10. Ukiona ukame, ukiona upungufu, usivumilie. Nubona wakambukiwe cyane, nubona ubuzima bwakomeye cyane, ntuzemere kwihangana. Senga kugira ngo Imana yiteguye kuguha ubuzima bworoshe. Amen. Niyo mpamvu ngo give us this day bread of our needs. Ngo duhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Ni itegeko. Amen. Imana kuguha ibiguhagije. Imana kuguha ibiguhagije. Tugende ku mpamvu ya 5. Haleluya. Ntaragera ku ya 5, wibuke Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi asonza cyangwa urubyaro rusabiza. Uri mu buhe buzima? Ufite urubyaro rusabije? Uri mu buzima bushonje? Wowe ntabwo uri mu bushake bw'Imana. Ntabwo Imana yemera kusonza, ntabwo Imana yemera ko urubyaro rwawe rusabiriza. Icya 5 ni kwa ajili ya utakazo wako, kwa ajili ya utakazo wako, for the divine consecration. We pray so that we may have divine consecration. Amen. Kwa nini unapaswa jitakasa? Ni kwa sababu lazima dunia hii itakuchafua kwa njia moja wala nyingine. Kubera kugomba kwihana, kubera kugomba kwitunganya, nuko byanga bikundi isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzandura, izakwanduza. So turasenga kugira ngo tujitakaze, utubabarire ibicumuro byacu. Amen. Reka nkomeze. Kandi nujya kwatura ibyaha byawe ntukagira ikintu usika. Ibi ndagira ngo abateologe banyumve neza. Simvuze ko Yesu atakoze imirimo, ariko ndagira ngo nkubwire ko kubera isi tuyemo byanga bikunda izakwanduza. So nujya kwatura ibyaha byawe ntukagira icyo usiga. Amen.
Tiwaryama ahantu hari inda, tiwaryama ahantu hari imbaragasa, tiwaryama ahantu hari imbere ngo uvyuke nta bihere bikurimo. Iyi si iratwanduza, isi iraducunda hirya no hino. But we pray for the divine consecration. Impamvu ya gatandatu, soreza. Divine liberation. Divine liberation. Maombi ni kwa ajili ya ukombozi wako. You need deliverance. Udasaba ngusengi kugira ngo ubohore. Amahoro yawe abahari. Amafaranga yawe ababohore. Ibintu byose bibeho. Ingeso zawe zikizweho. Amakimbirano yakizweho. Ubone divine liberation, ubohowe. Hari abantu batuye mu kanisa ariko baboshwe kabisa completely, ari imbohe, ariko baba mu kanisa bahora mu mutayo, ari abayumbe, ari abasimberi, ari abantu bamaze kumenyekana, ariko mu by'ukuri afite ikintu kimuboshe. Reka kujya komeza kugendera muri ico gititi gusa. You need to pray for the divine liberation. Be blessed. You have to ask God, court God for divine deliverance, divine liberation. Hamagara Imana ikurokore mu kibazo ufite. Imana niyo yo kubohora mu ngeso zawe. Nakwambia kweli. Kansoze nkubwira iki kintu. Uretse ubuntu bw'Imana. Kuko neema ya Mungu ndiyo inayokata radha, inayokata musukumo, inayokata nguvu za kufanya, za kutenda dhambi. Unless the grace of God can stop your bad behavior. Uretse ubuntu bw'Imana nibwo bwamaraho uwo mwuka mubi n'iyo ngeso yawe ugira. Kuko mu minsi maze ndeba, mu minsi maranye na Jesus, uko abantu babwiriza bigisha abantu kureka ibyaha no kubyanga, nako babikora cyane. Why? Because you can't yourself to show our how kwibohora. Birasaba ngo ubohorwe n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. So turasenga rero kugira ngo Imana itubohore mu ngeso dufite, itubohore mu migambi mibi dufite, itubohore mu ntege nke dufite. Imana iguheze umugisha wowe yumvise, umenye izi mpamvu 6 z'amasengesho. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo twubake ubusabane bwacu n'Imana. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo ubwami bw'Imana buyobore abantu. Impamvu ya gatatu ni ukugira ngo tubone divine guidance, tubone kuyoborwa n'Imana, Imana ituyobore. Impamvu ya kane ni divine provision, ni ukugira ngo tubone provision, ni ukugira ngo tubone ibitunyuze, ubuzima bwacu bube bunyuzwe, ubuzima bwacu bufite ibibuhagije. Impamvu ya gatanu ni ukugira ngo twezwe, duhore tweza, divine consecration. Impamvu ya gatandatu ni divine liberation. Izo ni impamvu 6 zituma tuzi imbere y'Imana gusenga. Imana ibonye waje imbere yayo wazanye izi impamvu 6, Mungu anakubariki sana. Imana ikugirira neza kandi Imana ikakwanga. Imana iguhumurisha wewe wankurikiye. Imana ikugirire neza, ukomeze wunguke kumenya, ukomeze unkurikire, ukomeze wite ku biganiro tuganira. Ni ibiganiro bitwara iminota mike cyane, bidatwara umwanya munini cyane. Akanya kose wafata wakwiherera ukagira icyo wumva, kandi waba ubishoboye ukafata ikaramu ukandika nk'izi ngingo zimwe na zimwe kugira ngo uhore uzibuka. Imana ni umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.